Isili maškaru muslimanja okola su bimangen ko društvo to velnenge okola kasu Allahi opisinjala fjencar yusebbihuna al-lejle wal-nahar. Vakiro Allah azza wa jallem opis dela taroakaja kategorija, audija kategorija te doreslan to vel tuke ko društvo tu spinjan. Hemolengoro opishiba o Allahi vakeri yusebbihuna al-lejle wal-nahar. A Allah tane odolaso e Allahe slavinena, veličinena, dive se hem rakja. Olay Allah'e veličinena hem slavinena hem rakjate, a hem divese. Kolay Allah'e se nikad nagrešinena. Kolay izvršinena odvaso o Allahi naredinela. Dani bi neko amen darmangel esavko društvo. Društvo kola stalno oleka pratinel. Te ovelle društvo kola stalno oleko hajrika pominel. Društvo koja oleka falinel ka luftinel, hem društvo koja lese dova ka kerel. Društvo koja lese istighfari oprosti ka roder ko Allah azza wa jal. Da li bi iko mangel dovelle savko društvo? Sigurno bi svako je koja sile hem trunki mani ko piro kalbi, ka mangel hem ka poželini e savko društvo olente ovel. A džanena li taro samo društvo lafi kerelape, hem samoj tano akva društvo, akva je tano društvo tano melaikija pravalem. Ama kati klole kučiba, saro manušte zaslužini, sare amelija delija te kerel, pa te o veliko društvo tano melaikija. Pa inšalahu ta'ala, ka pomina sare amelija ka čiventut ko društvo je melekonca. Anguni buti ziyareti, keri ba ziyareti samo sebe pio Allahi. Anguni buti tano samo ziyareti samo ko anave Allahe azza wa jalla ana sebe pidaje dunjalučko korist. Pa kero Resul alaihi salam koji ka kero ziyareti na svane ili ka kero ziyareti pire prale muslimane samo sebe pio Allahi o haberđija vika kadele. Allah je tano melaiko, kova haberi dela, kava keri hem kavikini divno li tusijan, divno li tiro piriba, pa doreslan o tanko dženneti, doreslan o tanko dženneti. A kiduj to predaja vakero pegamberi alaihi salam, koji ka kere ziyareti, enasvale, rakjate, olea ka iklon neftavarde şilade melaikija, kola lese dova ka keren, kola lese oprost ko Allahi, olese ka mangen, sađi ko te napravjolo odive. Hem ko velle se sadimi palma ko dženneti. Pa nastavino Resul alaihi salam, a koji ka keren ziyareti sabale, isto agar olea eftavarde şilade melaikija ka ikloven, hem olese oprost istighfari dova ko Allahi lese ka keren, sađi ko te naperela o akšami, hem ko velle se sadimi palma ko dženneti. Pa mangea tove ko društvo taro melaikija, trudin tut ziyaretluko te kere. Samo sebebi o Allahi azza wa jelle ne bila kala bare derece te donese. Duj to buti, manjali tove ko kolendar su kao veliko društvo taro melaikija, dova baš otiro pravo muslimani. Sami dova, hem sad, tresea tu te pralja, hem sova kera Allah te nagradini to, Allah te prosti te haramija. Na jahar, dova ke da tut niko taro insanja nadikela. Dova ke da korkorija rakljovea, te vas de, te vas tajem te kere, Rabbi, lesere haramija kos oprostin, Rabbi muto rahmeti, Rabbi ole doresla paro, musibeti, iskušenje, lokar lese ja Allah kodova. Keda korkorisija, na anglavu manuša ili pa anglavu oleste. A tegani, džaneali kas institut ko društvo, tegani institut ko društvo je melaken. O melaikija kola tukeva kerena amin,
Walakel mithl. Amin. Hem tu da isto doa savi doa lese kergam. Hem generali angune generație da birodenti sotaro Allahi azza wa jalla. Po Allahi nebi delle no doa baro vakti. Nebi kerem kabuli lengiri doa. Ola bi isto doa doa. Kerem başupire para muslimanya. Pa bi Allahi azza wa jalla kabuli kerem. Pa bi del hem lengere praniye. Abi isto doa ispunini lenge solavić dugo vreme manjen hem rodema. Nu se prava musliman magari to veko društvo tamo melaikija ker dova tire palese ke zatut niko nadikela ta našunela tamo insanje. Tegani o melaike iranena i makerena amin walakel mithl. Amin hem tu ke da isto dova solese dova kergan. Trito buti. Mangeali te doresem te o veko društvo tamo melaikija. Trudim tu tove jeko kolendar ko abdesteja ka pašlovnem kasoven. Sarala ki predaja, manuško alila abdestijem pašlola, nije teja te šajte odmorini pet, ne bilje rat tu štel, pijamu lejte këldinel, ili ko sabahite avel, ili sabale tu štel Kur'anite u kujnel. Ma pe savko manuško a zasukja abdesteja, ke da god kirat, Kairini pe levo hem desno, o melaiko lese dova ko Allahi ka kerem, Rabbi oprostin lese, Rabbi mukto rahmeti uproleste. Pa mangiani prava musliman, te oveko društvo taro melaikija, trudin tut abdesteja te pašlove. Štar to buti, koj mangela em rodela o društvo taro melaikija, nek trudini pe uvek te stari o prvo safi. O prvo anguno safi, kova nažalost o muslimanja lo keste mukena ema čavena. O Allahi, emo pejgambera islam, o Allahi em lesere melaikija, blagosilinena anguno safi. O Allahi, em lesere melaikija, blagosilinena anguno safi. Pa diko borna šalea odolea su ačavea mukea o prvo safi. Pa ništo buti, manjali to veko društvo, taro milaikija, trudim tut te astare o halke taro zikrija. Ket pena zikr, halke taro zikr, na misinaja koliko su nešto javera praktikujnena, nego ko muhabetija bešiba ko te pominela pe o Allahi azza wa jalla ko promothan. Ko bilo samo način. Da li doa ko lukuiba Kur'ani, da li doa ko da ek dersi. Sad god, kaj god kerala pe lafi taro Allahi, taro le soro dini, odvaj tano pravaljen halka taro zikr. A pazinem, o melaikija baš je savket hana rodena. Baš je savket hana rodena, pa keda arakena ola avena empire pa ka upravo lende mukena. Pa mangiali to veko kolenda so kovenko društvo taro melaikija trudin tut e savke halke tena čavem tena muke. Šokto buti mangiali to veko društvo taro melaikija trudin tut ko tiro životo te a neki praksa pijamule noćno namazi. Pa makar odovate ovel duj rekatija, hem duj najkratno surenca kola tuđanea. Sarala ki predaja o melaikija ovena prisutna kodova noćno namazi, hem tuja o namazi kldinela. Pa mangjali tove, ko društvo taro melaikija, trudin tut, ko anglali te sovete pašnove, te kldine duj rekati, noćno namazi najkratko surenca kolađanea. Duj bučaka dorese, ambuni tuke su abdesteja kasore, hem duj to buti o namazika kldine, pa osodi bučaka dorese, o melaikija tuja ko društvo kaulem. Eftato buti, eftato ameli, delo, ko abivala ni tekereja komangano društvo e melekongo, trudin tut so poput ko tiro životo po Kur'ani te ukujne. Prenosni pe kajekta o ashabija kldinja kijamu lejli, noćnu namazu.
hem počminja ko namazi te ukujini suratul Beqara. Sura Beqara. Pale suro gras ko asineo te paše, lela tu uznemirini pe, lela te ovel nemirno, pa u manuš o ashabi ko akildinja, darandilo gras te namudari lesere čave, pa činavdjao namazi, prekinjaj namazea, hem si yargja te jalko peygamberi aleyhisselam, te opavestin le tavakawaso desin jape, pa ke da loku peygamberi aleyhisselam objasnini kaj lela te kildini noćno namazi, pa o gras lela to je nemirno, lela bute mrdini, a upravo len de alo di samo parno oblako, pa je rino pejgamber aleyhisselam plaća čipa se li diklan, kaj upravo tu men de alo parno oblako, mlaoja, diklučače, i rino Resul sam vam te nastavile sine, e namazea, hem eukujba Kur'anea, džiko kraja, henela već sabaleja bi samo manuša dikene melaiken, subhanallah. Sad bi dikene melaiken o manuša. Te nastavile sine džiko kraja tu kujne, dži sabale ke do manuša ka ušten e melekon ka dike. Pa dole se prava avdive u kujne o Kur'ani, a o društvo kerena tu ke koji melaikija. Mange ali te ove konajšu kar društvo, trudim tu te ove tamo doa, koja kad praktikuinem ka ulavi tamo pirovakti tikno kotor, ne bilo Kur'ani te čitim. Javer buti, sarte dore se o društvo melačengor, pari buti muslimanen je but vallahi. Ama bari nagrada ko Allahi, hem posebno društvo tano melejkija. Lajtano sabahi, hem ikindija namazi ko džemati. Hem avdive majhari džemati ko sao džamije. Kad bi penako celo sveto ne bi grešina. Majhari džemati ko te isi tano sabahi, hem ikindija, a kalab duj namazija. A nažalost, o tejtano društvo mene kongoro. O kate o melaikija meni ne nape. O melaikija kola mencar vešle divese, meni ne nape melaikoncar kola kovena mencar rakjati. Ama ako akala namazija, mi se pena mai pari buti o manuša izostavinena ko džemati. Javer buti, manjali to eko društvo tamo melekija, trudim tut, hema čav, hema bistri, ke da kačive tu te sove ajetul kursija te upujine. Saravela ki predaja, o Allahi azza wa jelle, odredinije ke meleko, manuše se ko upujine ajetul kursija, ko akara kile celo rat dži osabaj napravljola taro šeitan. O Allahi odredini tuke, meleko ko akara ki tu celo rat, džio sabaj napravljola, kasta, taro šeitani prava muslimana. Pa oni buti, sami buti ameli delo te kerete donese u društvo tamo melejkija, sadaka. Sadaka. Ne mora odovati ovel but, sa slavdio manuša mislinena pire gođa, hem kerena razlika, maškari didi sadaka but, hem hari, ne morate značini kaj dindi sadaka bud povredno taro koja su dindi hari. O manuš neka dele neka ulavi makar hari, ama dovate ovel stalno, bizoči najbe. Ko borovka ovel kaderi, ama ma olate prekinini. Sose, no salam, na ne dive, anokova ušteva od čavoja de meso. Atena ulen dui melaikija kola kerena. Rabbi, bari arkero mali, bari arkero mari o kolesoro koa ulavi koa dela. Au dui to meleko keri. Rabbi, upropastin. O mali o kolesoro koa škrtarini, koja tamo ste gimela steso. Ajke tuke prilika, magija to veko društvo, emele Kongo, magija to veko mimoko melaikija, eke tuke ek prilika. O Ebu Bekr, radijallahu ta'ala an pravalem, vladingja samo duj berš, malo so Resul alaihi salam e dunja nakla.
Akolesoro wakti dokov sine khalifa, o narodu tari Medina pogodinja jek pari susha, šukipa, puvna bijani, puvna dela plodija. Po muslimanja si neki bari potreba palo osnovna životna namirnice. Pa pazi ne navela haberići ko muslimanja tari Medina, kaj ani Medina avela jek bari karavana taru eftašel deve, hemondola eftašel deve i tane tovarime osnovno životno namirnicenca. Harđi soja bio manuša, šajte preživinem, kasta negoli taru Osmani radi Allahu ta'ala. Znači lesta ravela jek bari karavana eftašel deve tovarime habe pibe. Pa kada šunge od trgovcija, o pazarđije tari Medina, si gyarena hem trkinena pe, koji po angla lendar kavelđi ko Osmani, ne bilo dja karavana tekinel. Se kovakti taro bari suša neli, a kvaj taro pravo bogatstvo. Pravo bogatstvo kolese ko amangelate zaradini, pa veno pazarđije od trgovci, hem nutinena je Osmane. A kava delle ceno koja rini delle poput lesta, pa kova delle pana poput, pa kava rini delle duplo tarodova. Hem sa jarola poput pobari cena Osmane sedena. Pa irino Osmanije penela i si nekoj tumendar sodela poput, pa manuša pana poput maškarpeste baljar kerena ocene. Pa irino Osmani radijallahu ta'ala anha, pale mi si nekoj koji tumenda dela pobuter nego li tumeno do vas onu dinena. Pa vela penđardo, pazarđija i trgovco tari Medina o Ebu Amr. Hema kerle se o Osman. Tuđa nea kaj na ne trgovco, pazarđija ki Medina, kova bidel tu pobutara kava nego li amen su tu kenu dinjam. Irino Osman, Wallahi si, hema dovajtano o Allahi, eno me celo karavana davala hedija muslimanenge tari Medina. Isto do ja rat, peđardo ashabi Abdullah ibn Abbas, dikela je pegambere alihi selam kaj negoli, ko suno. Avelle su pegambere alihi selam ko suno, sar o pegamberi sigari džava negde. Pa čavle Abdullah ibn Abbas, ja Resulallah, kaj sigareja? Ađar, te dikatu, amen poželinjam te šunatu te dikatu. Irino pegamberi alihi selam, aklak pegamberi alihi selam, sine bud šukaru ravdo tegani. Lesiri koja sine o grtači lesoro taronuri. Lesere nanule i sandale taronuri. Bud šukar sine u ravdo pegamberi alihi selam. Pa ko pući batalo Abdullah ibn Abbas, ja Resulallah, kaj sigareja, kaj džaja. Irino pegamberi alihi selam je makeri džava sigarava ko bijav taro Osmani radijallahu ta'ala an. O Allahi kabuli kerja lesiri sadaka sulavgja, hem ole ženigja hurja taro cenneti. Mangena društvu taro melaikja, trudinen tumen doveno kolendar kola kulaven. Palema kera, nebitno da li od ovako vol buti ljehari. Bitno je omanu što vol si klole sorovaste u lavi. Nikako matovao kolendar sovas tajste gime. Jer more sura islam, svako je gdive. Duj melaikja hulena tari havaj. Hemo sovdi dova kerena. Ama jek tuke kerela dova, a oduj to protiv kerela. Pa ti, kari kasiri strana kao je. Oprodla rabbi i baljar kerele soromanji. Kasi, okoako ulavi, okoako adela, okoaso i tano pravdeva steso. A oduj to me negova rabbi upropastine soromanji. Kase, okoaso škrtarini, okoaka sorovastano so stegime. Ko kramul na Allah je za ođeto prostinja, mengem tu menge,